tami ko be wa briefly meeting no bedo mengo kede moho katni ngoye. Oh, abedo Mose Simon Pio Kaka. Abedo won come UPC me Lira City. Oh, meeting I want to be 18. Obede aduoge me weko teach. I'm a chairman me Bazzar. Weko chairman me UPC me Bazzar. Weko teach me ten part me UPC. Kun ko ni endo eti wo ko kano kene. Do check me part wa me UPC. Moko ni you office mir petong nono. Don't wanna be no can menene choko we delegates me Bazzar du shukero karachiel me da ye yum ni ginang turning a bear binu gi a bear o mio yera me ngata miro beri office kan tuturu me go ko office na ya o yero dana me oduni a chobi Tony. Ame chobi Tony o gam office ni danga ber ke yom yich. Gang tien kop me mit ri office be dong no. Wan tikere mobilization na pola. Ame tijwa me ne real party jani a joti our election in. Mi office do bit active. Mi one ni por me yero. Ame adugo me meeting en ura ber. Ane ni pek moro be pe. Dami ko ni nenu na kere nenu na kompata me UPC pun mo ko ni poda chunga tek dang te wora nyim dang romo but pun na hay tello gamet me Uganda kita wati aneno kede do ambe ko ayo luak ke kena chicheke luak chung ke luak kara chiel menene duty tek menene members wa ametia contesting me position na papat ino mahu ka be no ta donye mero mo konyo dong pat wa yor por pat makar mere duchu akwayo langi duchu kere jo duchu me Uganda me mi ko ngalo kala mer be ti Uganda yer prison me Uganda moro ko nga yo ta mero mo dang do konyo lo me Uganda yor pore chalo borre re ko ha kena donyu ko kana le dami ko ni ajwa wi jo ko pogo me jo be ko karo ngai ni mo na kena pe chung di ana mo ko ne akena chung yor moro duchu ami da po wate gina ram ko dunga karo kanu petie okay ngatro penye ni chawani won ko ma chon dong kono won ko ma chon me party ko ni ya ko be doge meeting me wan be ya woro ni ya ko e wo chwako me pato kene ame pe pat me UPC ame constitution me UPC ko ni ko do ni ti chwako ngato kene cha pe ram dong be do kanu dang pe ram be da member dong en ko wor chalien ame mi oleo kakare no. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.